Myanmar si pay sualte nun rong na chang le turin putar pensionarin KIA azom tharle Myanmar ram boina chu thelmi thei ro lawin mayal angin akang zela no pang mai chia kum upatak tak tale rai porta chanin si pay kuttur lo reng anom lo mi pui kong zo tu tale si pay te anin epmek la hian Kachin Independence Army le Myanmar si pay te chu in kap lein kol si pay lam anthina sa jok ti hretani hetia KIA le Myanmar si pay te anin ma chon chota ka chuan Kachin rama putar pakhat jiak tia ko chu kum upato lam ni ma se athin lungin poisoi lo te torna chu na ti ema wangle aram amoi awangin kol si pay kap turin Kachin Army a in pe ti an sai ama hi KIA si pay atanga cholto ani nge Myanmar si pay ten nu nau poisoi lo le no pangte kutla ka an soi sakdan chu na tin anun ron na chang le turin KIA azom thar le nga tani Kachin khopui mayekina muna sipai ten ni pui kongzo an ka vak nu khan KIA chuan sipai te chu an kap le tana mi eng mazat an thaba ka an ral ven buk then khat po an lak sak nge hian boina wang hian mi pui tam jok chu an chena muna tangin mun him zongin an thlandara anin le lo an ran volte po an thlan chesan ani tundin muna Myanmar ram chu indona tol zola achang mek ani